Nkethinkatho na ntune mutegeri ambirigire Jumapili kunitite na mbere bubwega ibwega nuntu bakona kanya kugwatanira nawe nikire nteto chewero thamo gwanja mitagwa ntinyari kinywa tukianjiria nteto cheto akari kumanture akabangwa iri ari wardine ya Mariani ne bethirito bakimakira asiwejira bakugane kuthungira kiri muro jwa kurugucha jurani muro niju jura batumaira gutaru jura gutumira nja bakire na ndithirikari kwagirithia miberethi ire gukamata siwejeja kuma mweri jwena Meri Kathumba akari iba akabangwa batona aroje rotheru bachokete kwanjiria gutaga aroje miuroni wende bakuga nethukangitwe ni roje rwa sigwenjirwa rukonorerwa aku bukibakagira ugwatini kinya bakuwatwa imirimo kuma mweri jwena mbura yakere tuturana mitongi kwenda makathima riu kathima nako ikarathukiruo ni rwa siwenji riu tutena kwaro tutena kwa utabaroi twarugorerwa siwenji etindaga inukete mubuloni wa chikona kurugusha wathio gutabalonje toleleba nyamwamo kiretua kibikibi shiringi egana mathio matutabira lonje ng'ombe itego kunda tarunde muno gwe gwetaga ndagitare onto bwa siwenji enu gotweka ng'ombe ichi anywa lonje ruka ikolwara lonje tarugwe sona tabiro lonje kanetorire runde rwa shiringi 200 nonto lonje rwanunga kununga ndina musiari ore baba ng'ombe yawe thaino egoroka turaguraga nyama kubucerua kibusio 300 enywete lonje runginya gakinya bantu bagukua gatwandamanire nonto giko kekire na mubuloni wa tontoni siwenji enu kumarira yekirwe toteronje ronje rorie kuma mweru wena ronje rwani wasiko gote muntu wena ndeni ana makadi kumasagira mbia na warega kuri bangije ronje roteku ukarengerwa ronje nengoteke gote musiari otena wena ronje gukura turengere ronje turebete ronje ogwende bairomba asigwenji no nethina mbena guchwirwa anjira embega nonto ni otwika ogwati bonene kiranto baba twire ntura ira kurukirite na are turekangirite nonto irithongira amiuroni na no yoba utumira na baseri anto bakoro nini pipe thaira kwatweka kwena overflow kugatweka siwenji na nini ena line controller kenda baba ku patrol line rero rotegasoke miburoni mara makontrol ga siwenji mama ko me preserve siwenji ndaka makwenda tokuwa nonto kulingana ntekwa tokethura na 2027 nonto nenkorigwa na ngava na muthomi njoke karuta votiko anto makabangwa na Mariani wondi makwa gotekula ngona kona Mariani nonto muntu na tabalonze bekera gikombeni engi kaomba gikombe wa taka ronje uriko lokaira kava no yeweto muthomi siwenji no yegirwa na ntontoni alirikanage ni atori marebo rilonje rwa kurugusa muntu akuthia karuta mbesa ciawe akagula mutungu wa lonje na mutungi rwa zani lonje rwa mbulaki bantu bauna tumenyerere muno anantu mau andikete naguo ko makiro daga shortcut nonto naene wa ibioku ni abioke nabo orera mbaleu siwenji enu to bangirwa wega etige gutwa affect onto tukonoga ulala kuthie na njira tuko tuthiete cibitari njenuru siwenji twauga ni menyerwe nonto no kwegwa togu kwerwa bainge batina sha bainge gatugakuya ni batumenyere batiga guturugurira ruko mubuloni kumanture akabangwa gwandia Mariani chukega ng'ombe Petan Class Chabari Vice Chancellor University ya KCA Professor Isaya Kendeke na ithiretwa akioria ritwa kweja gwakanya methone utongeria kenda bombikia kwithirwa bakitariria mateta jao kurigiria migomo na mianke maskuru aritejaja arekire skuru ya Nthaka ya Kireani are changing and digital world is the one driving education today. Our learners at Kireani, we can't afford to be left behind. But the must create the necessary tools so that they can catch up and become competitive with the rest of the world. Number 2, the learner today wa Kireani, we go train just an operative to colonial. Colonial, bajiri aba turutana kuina, tukuriga tu primary na hadharaka to ina atiri. Mwarimu ambiri ndome ndathoma mwarimu ambira ndome ndamwira inkuthoma ngirankona muthiene wa kithomo twendere riru tukenderea ku mention all the kind of titles cia iraba kwenda nira unasukuma watu masfikira mbienka baka mention kina gotie yo kuwa au be an entrepreneur gotie yo rieta entrepreneur ndeke wetwa no gokero ritete tanyukwe na oregwa uthi watweka murimi twe no ko farming ekona anto ti anto baba ritu ndeko ruto thio karinga biashara tabagu
ende tukemenya biashara iringa winguru na bia na ntubaba wire school mbega nuntu professor agotuteithia muno kwa acquire computers for our computer lab and even upgrading our computer lab in ensuring the infrastructure computer lab yetu ikethwa imbega na na betu bena access na computer skills na literacy ile kuendeka in this current society. Uragucho bunge bwa Tigania West Kibensunda na makirite uturo bwa akiuga buri watine aritariria kagita kakuthiuruka kuromba kura kuri na ngari ngeni iri kwithirwa ikimuthingata miario iria mubunge kagita gaka Daktari Mutunga witie Brian Kimathi atumenyithia. Ureo gochwa giti kia ubunge Tigania West nwega Kibui Bensunda na reti na kuga kwithirwa maisha jawe jari hatarine akiuga nethirite akithingatwa kagita ni ngari mwanya. Maisha yakwa yari hatarine na makosa yakwa ntikumia makosa yakwa kithira ikurwama na kuua inkuromba kura cia MP ntikumia makosa yakwa kithira ni antu ikwithira ndina kwenderwa ku nene kiri antu no ntukona chionthe bariwa MP ni mama wapinzani kana antu bako bagisiasa barango chindana nabo ibaritete mikora yantu ndethia twa ingari kinya ithano mwanya ntuko ikinya kuthira ciathone bira bionthe ngwita yeworo ndathi atingari ndeta kiathone ngari ke ya tofauti ina antu bakinya nthi bamwe batukwana akwi na oni ndeta kiathone kenge ngari kethira yo change ringi iba utumira kinya bonda pikipiki kwa ukankaua oni antu betu batigania West maisha yako yari hatarine na inya bobo bwenderete orira siasa cia urombi bwa ite mwanya cienderete kakinande akiuga na kwenda ukaria na mbue kiri thirikari yetu no ntuibo ene ukaria oni maisha yangu iko kwa hatari na inkwenda ukaria mbikirwo ukaria ni thirikari no ntu amantu yakinya ntikomya kithira boibwa kurake kana kithira imantu yange lakini maisha yakwa jari hatarine. Mbuya reo mo barabethirite bari mustari jwa mbere kumeneria mubunge ore ori kuwa gisigo bunge gige ya Tigania West John Mutunga arariririe mantu ya constituencies chionda iko mantu ya kuriaria bakira president na munini wawe kana thirikari ya Kenya kwanza bahichoka kiankatho imirandi era baagi thirikari mirandi minge muntu achokia nkatho no ntuba mirandi era nenkeri na achoka akarombera antu ringi biraba kwenda mweshimwa wetu ntaikirwa aichokeria thirikari nkatho no ntubo turairikana wa akeruriria kianjae ntaikirwa aichokia nkatho no ntubo eruririu ntaikirwa aichokia nkatho no ntubo affordable housing ira iwakwa oro ntaikirwe aichokia nkatho no ntubo barabara sentani miomponi ekobwethwa na share ya 39 billion ira thirikari irarutire ya stalled project kana project ira kwamete rwaria rwetu na mubunge wa gicigo bunge giki na ureo guchwa giti giki kairi akigweta ntubobo ja borongo na kuregana na kiria kuga ni propaganda kiring'ang'anirwa guchwa giti kia ubunge kiripotela Ndeto cia Weru TV kuma Tigania Mbita Brian Kimathi. Kiri uria ni Daktari Kimigiki turirikana gukonia menopause. Emde kiri mubango wa uria daktari tukiariria gukonia thina ri weki stage ya ekuru ira yetawa menopause. Na menopause ni stage ya utoro kana maisha kiri mwekuru rira ikinyaga gatuika ati kuona periods ka pirucia kikathira nuntu bwa kuthura agukura na hormones ira iretaga periods ikunyia mwiri wake neo tuga mwekuru au kinya menopause rira akara mieri 12 kana nkuruki atakuona periods na still kwa atigutumira ndawa ya family planning yayomba kuwene kurigiria period yeya kura mwekuru akinyithia mianka nkuruki ya mianka 45 na atikuona period na akara mwanka umwe na ationa period otumba kuga kama mwekuru agukinyithia menopause
rimwe no wone mwekoro atakuona period na atuika ukinya nkurukia miaka 55 na atuika na kwambiria kuona ndamu ikiuma kairi njira ya uchiari. Ino nio itietawa period ni wa iri abnormal bleeding ya uterus na yomba kwegwa iri ndariri ya thina ingi kiri njira ya uchiari na ukaya kwa mwekoro leo tika kuona period arafu akambiria kuona ndamu ikiuma kairi na bwirite kuona daktari nontomba kweni ndariri ya thina ingi ira kunindi onekana kenda yumba kuthirwa. Neo period dato kuga menopause. Menopause ne yana challenges yayo nuntu rira mwiri watuika utena hormone ira iko itethagiria muno ta ino hormone yetawa estrogen nguwa kwena changes mbalimbali ira mwekuru ya kiona. One to kuga mwekuru atia kuona period. Yendo kira kengomba kuga kiona ire ndariri ya period ya menopause yo kwegwa kwena changes kere mwiri wake ora ombo kwegwa ukireta thina ta ino tuga ya hot flashes. Hot flashes ni yeyanagia muno yata okirutera mwekora kwana kwa kirutera gikingi gikeja then juma ya ndakika inka yatuka ne kuthira no shito hot flashes na muno shijanagia nontu wa menopause. Ndarire ngi mwekomba kwa kionaga kinyagi karibia menopause nukwegwa kweremo kwegwa akewa ena sweat muno na muno utugo watuka mwekora mami agaukira agisweta muno na atuka ne kuthira kaire araka na muno ntuba sweat nyenu na kiruguta kigithage kuja utugo niwe mwekora na kinya changes kere the sleep pattern watu akinyata dira au kira utugo atuka atiumba kumama kaire na toro ikadira kabisa. Ino ageni oso ni ndariri ya kone almost nyiyete mwire na ira mweko na ukaribia menopause kana already agukinya menopause. Kirimi kire ni makarire kiumegike turiritano gukonia wikire bwangu china rangi inyingi kana rangi mwanya mwanya. Ibwaga sana mutegeri wa Weru TV kanyaga kani ka mekire rieto ambito wa Purity Nguta. Tukwenarwa turariria rangi mwanya mwanya na iratu birio bati kwithirwa ugikaniria napyo. Ira wekira nguo ya papo wi mwana mwari ni kuthongomaga muno wikira karatu ka gold kana black. Riria wethirwa ugikira nguo ya green kana emerald green ni kuthongomaga muno wikaniria na kiratu kia gold kana kia silver. Riria wekira nguo ya black wi mwana mwari ni kubujanagira muno wikaniria na karatu ka red kana gold. Riria ugwikaniria nguo tegaira kinya kabeti karia ugwete nikenda byumba igwitaniria na iratu. Tana mbere kurumira nso chitu nchokerete nyume kagitagate kuraja na ntutonkoroke. Muchama niyo kayothire otweta kembeche tena baita tiambi no oteko chenjia Botwaja gairo bitego tutethia neke. hai tokoraga Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. ngura chako na guchenga iko chenga Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bya ndethia. Aha, mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka au gani nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins
ituigitwe kiriro kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega bwa mwiri nikenda ugoja murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutwe county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. The presence and the power of the Holy Spirit is so tangible tonight. Jesus to All Nations bagwatanirite na Isiolo Pastors Fellowship ni bakobogwata ogeni kri crusade nene ya maromba iria kathithika kieni-ini ge KCB Isiolo kwambiria tariki 8 Julai mwanka tariki 12 Julai kwambiria thaa 9 mwanka thaa 12 ciogoro. Mugeni wa giteo ni Evangelist Daniel Smith wa kuma Norway. Ijeni bwinthe bukungwire onene no kumio bwa Murungu. Couldn't bend to my right, I could only lean on my left, but right now I can do it and I feel free. And Jesus has healed her tonight. And if you receive your miracle tonight, I want you to shout amen. Mataro jatano kiri murimi oreterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwangu kuchia kuna kiugo giacho kenda gukaria ugima bwacio. Nyi andio ngachianto kiugone no tigira kuri na ndawa ya footbath murangone. Bojaire tigira no kwangu kuchia kubya kuria kuringana no kuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui biangu kuchia nkara na biangu kuchia kuthinja. Boja thatu tigira nguku kuchia kuni ikona rojuro ruinge na rotheru. Bojana rumira mubango jotaramijo anchachamo kenda kurigiria mirimo. Na boja tano araitheri yangu kuchia kuchionde kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi kureo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo jibu ndogo sana. Wao wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joy Max Animal Feed. Joy Max Animal Feed. Rudia ndo ni sawa. Joy Max Animal Feed. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. This is quite a game. It'll be a free kick. Oh, what a goal! Ecstasy, euphoria, and emotion overflows. Utaka kanyakika kathongika wete green. Ala. Nontu mathaizetirere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria Ithe koma ya kuigua. Karioka ngentera bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega Au nangu eterete au. Bebe, mpimelo ndugela nyomba, etere kadiojo. Chwa ndo mekaire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yotu melete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozironekana ndukene cionthe na ndinyareka no ena vitamins ena minerals
Tino kwa tukala ni wanyomba hiyo. Zuzu nani natosa. Afya Plus. Anki menye kedirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntimetingana. Tembea kwingi kuona mengi. Naona to ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nacho ijumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore nduke nerere akwe nagwe. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. The FIFA World Cup 2026. Reconnect GoTV yako for only 999 shillings today. Only on GoTV. Wega no tubagweta na mbere kurumira nteto cietu tugicokera mabisa bara bomba kwithira bakirungamira ngwataniro cia skuru cia secondary county Tharaka Nithi bogete bare tayari no tuba matinda ja regionals daraja rigiri kuthithika county ne Makueni ibonekete kinyago kenera mutaratara jwa CBE bakikwane jugutethia gukire bia rito makena babu na report ije. Sindano marito maria mararuthiritwe Tharaka ma counties ni mareketie aria baria bararungamirite baugite ni bebangite wega kirijono iria ikaruthika county ya Makueni tariki 8 mwanka ya tariki 12. These boys have had very many tournaments, so they had enough practice. So I think they were ready for this championship. Ile timu yote imecheza hapa, wanafunzi wote wako kwa poto. Katika hizi teams umeona zikicheza hapa, tulikuwa tumefanya verification, wanafunzi wote wako kwa poto. Kwa hivyo hiyo haitakuwa changamoto. Kithomo gya CBE ni kigwetetwo gutethereria nene kimisetho ino aria bakuga kwina mwanya kimacindano mathaino na maria maruthikaga kabere kagitaka mutaratara wa 844. Kuna changes kwa sababu ukiangalia kama upande wa tukienda kule CBC unaona wanaanza michezo mingi katika lower levels. Mtoto wako grade 6 anaanza raga, mtoto wako grade 6 anaanza basketball. So I can say hata hizi standards zenye tumeona hapa zingine zimehusishwa ama imekuwa contributed na hawa watoto wanatujoin hawa wa CBC. Gatunga boys, we are offering the 3 pathways: the STEM, social sciences and arts and sports, and so we are in the right course. Ajiari ni bakuromba kuthina mbere na kugwata mbarua na bao kimauntu mamisetho. Na sana wazazi waweze kuelewa michezo ina umuhimu kwa sababu inakuza talanta na pia inajenga afya ya vijana wetu. Kwa hivyo kule nyumbani pia tuweze kuruhusu wazazi wetu waweze kuruhusu watoto waweze kujiingiza sana sana kwa mambo ya mashindano. Amono gukwe na mathina maria bakwitho bagikurukira. Tukiangalia kama ni soka ambayo inatakikana kuwa na referees kama 5 kwa kila ama 6, tunaona
wane kwa kila mechi. Kwa hivyo ni changamoto, labda hapo mbele kidogo tungeomba labda mambo haya ya financing yaangaliwe. This time they are determined even to win the regionals. They are telling me they want to proceed to the nationals. Kiripotera Wero TV kumatharaka mbita makena uambabu. Mutheja sana njire ndi kuibwega nontu bakona kanya kugwatanira bawo twita na mbere kenera mibango ya Wero TV nyuma kagitate kuraja ni mubango jwa kwaya kanisa ne unimbitagwa Ntinyari Kinyua mtato ingi na njira yindi kuni ona charinga themo na nusu ureterini neli kwa kibenje.